Chuthai Nistocrip na lahidong NH. Tinini besangha Joy Beswarisa Social Worker Umrangsoni Graujoma Labuhi Phaiba. Umrangsoni Khrongma IB dong yabake Mirphong rajini rajirao Khorong khapungtarhi tengladu tihi knariba. Bu Khrongma IB de skang 18th century ha sengetularam dongmani somai ha sangning jing dimasarau bujaga ke jini dimasarau ni tihi yawe khlaibu ba tihi bu knariba. Tikabo duha Mirphong rajini rajirao duha highway sorok lama phaima thiba knabani khlahi eling Khorong khapungtarbani khlahi bu jajawyaba. To phunori nang ode knari nang bunadi chitu ibuni habaha. Dunia ang media sarau ke longhaba ibo NS ode boral sarau phaiba era amrong sene jathake thaisi tage nang median gedemiseng ang krebne knari mo nang jobo amrong soja khaflong hatoa masi area dongba Khorongma stada skang miseng masi Khrongma IB stada dongba bo British ni somoy miseng neng bo Khrongma IB stada dongba oni yohana ibo hatoha forest gedemiseng masi oraha nodangba odehe oraha forest sarau ora prai duty bo khlaiba bo ha butu doha problem jada da dong odehe chkade doha ejangde lama gediba bo highway phaima maba phaima ode stada khana dada janai du chibo oraha phana sarau oraha Mirphong nolaini busi jamsi Khorong khapungta da dong oraha jing khaduku nang siaba garau thai jing maipnang du ode skala igo Khorong masaba area 18th century brana tularam ni camp odese jahi jing haprong maibole sena odese 18th century brand miseng neng boke tularam ni camp stada de chilai base odehe oraha sini history habu dong odehe orandal ha tularam ni kharnai stada bu dong bu kharnai ke bu damage jaka bu kharnai odehe orandala uskanga bu tularam bangkhar khlaiaba bu butu bu dong bohabo jamsi butu dongthar doko oleba ha butu ke duha kamang thausi khlai dada khana sarau butu jamsi khapungthar dada dengba odebani ang dunia jini autonomous council ni CM gidima bonta nebo ang laisreb dada riba oni yohana jeni sarau nebo riba oni yohana disu sarau nebo riba odejang krip gedimiseng nisi batarni jaji ke baudada jini history ke baudada ike maya nang dada ibuke hamsi klai dada protection klai dada dengkhala hanang mo baudada ang dunia media sarau ke long dada ang elite silaba